Yan. So, kung natin chapter 2, i-text tayo, kung enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes at karadag tayo. Agyaman kami ako. Agyaman kami. Inaydayo mi tinagan mo. Iti sasaw, magtutipigsa. Dagito yung sasaw, magtuti inspirasyon. Apo tap mabiyag kami. Inay espirituan. Kaya maiturong kami. Isa'y perfect na plano. Madaydayo tinapatag-anagan mo. Bendisyonan na ito'y ako nga panagkakadwami, panagdungog mi kadagiti sasaong agraman dagiti nakatune in. O Lord God, we pray na iti Espiritu Santo agtuloy nga agtignay. Tapos iti kasta mangod mi, na siya pudpudno at tibok mo kada kami ako. Tapos iti kasta saan kami nga mamisli. But O Lord God, thank you for giving us itilapayag ako nga dungog. Iti umisong at tibok mo. Salamat ako Diyos. Allow your Holy Spirit to just continue to move each and every one of us. Madaydayo ka. Gyaman kami. Idaydayo na ka Diyos in Jesus' name. Amen and amen. Iti na ito yung libro iti Isaiah. Ito iti background na. Dagiti tattao ti Israel nagnuanda iti nadusdusa da na ibabain da naburburang ti puspuso da. Dagito yung nakatataw ti Israel, ada kadakwa na di handa nga makapagbunga. Gapu iti pasamak nga dinumdung iti panagbiag na. Kat iti na verse, this would be a particular comfort to the returning Babylonian exile who felt themselves small in number and weak. This promise would strengthen them. So kadagito yung nakatataw iti Diyos, nga nasaksaktan ti karirignada, kaslaawanan ti amnamada narignada magngay. Na sinay-share ko din na minsan, the absence of God's presence. Siguna man ti nakarikrignat ti kasjay, di kasla nga absent ni Apo Diyos iti biyag tayo. Napadasa niyo diyan? Parang absent si Lord sa akin. Bakit nananalangin naman ako, nag-worship naman ako, bakit parang wala? Parang malayo si Lord sa akin. Ano mo nangyari? So, nagito yung matatao ti Israel, dinumtong na time, biyag na parang hindi pinakikialaman ni Lord ang kanilang buhay. Gapo, aside from that, nauy-uyaw da, adu dagiti inmay nga panakadusdusa iti bibiyag da. So, iti context na dahito yung ikot, iti una na nga tiyempo, iti Kristyanismo, iti lubong at nagrabaw. Kaslangay nga very cheap, naglaka, na awan iti the image na kayo nadadaol. Gapo kadagiti aramid, dagiti tataw, di worship idols. Which is dahito yung aramid, kathaguran ni Apo Diyos. Ngam iti panda kay kasabay iti Ebanghelyo. Iti inmay ni Apo Jesus, iti nga nairugi nga naikasabay iti Ebanghelyo, babaon kinkwana, ado dagiti tataw nga inmasidog iti Diyos. Ada iti tremendous, ada iti milagro nga napasama. So, kung malagay po yung Book of Acts, na ituloy nga naikasabat, isaw iti Apo, there is miracles. Ano na iti milagro nga nakaskas daw. Isuga po na nga iti dito yung gundaway, dito yung manti saritaan tayo, based dito yung text tayo. The coming of the glorious freedom of God's children. Ada iti umay nga nakaskas daw, a glorious freedom of God's children. Makasangit diriknang, makasangit idiriknang, magragragsak idiriknang nga, wow, multitudes, dahil pala nga bilang tayo at kurang pag numaawagan ng mga multitudes, no multitudes, kuna na saan mo nga mabilang, hanggang sumardong at bilbilang. Kagura nakikita na ito yung ubing, may dito yung nag-present. If every one of us will continue nagserbi kini Apo Diyos, mawaya-wayaan tayo ang amin, at dahil na idumduma nga breakthrough nga umay iti iglesia iti Diyos. The coming of the glorious, kaya tayo ito yung glorious freedom from the Lord. Glorious freedom nga itat iti Apo kadag iti tattaw na. Nagmayat nga rin na nga di pagkaykaysan tayo gaputan na adaan tayo
Bagam nakaabalo, you deserve the glorious freedom from the Lord. Balay-layaw iti ako. Iso nga po na ni Apolis kada iti tao ti Israel, iniyog na iti hiling kadakwada. Ngam po na dati upat dito'y nga banag, nga masapol nga araminan na iti tao iti Israel, tapno iti kasta nga iti maisupli umay ti restoration kadakwada. It is because God doesn't want dagiti tao na nga maitaltalmod lang. Ni Apo Diyos handa nga kayat nga kitanan dagiti tao na nga kakaasila, masaksaktan da, mabulbuli da. Saan nga pagayatan ni Apo Diyos nga kasati mangyaring kadatayungan anak na balay-layaw ti Diyos. So dahil ito iti kabilin-bilinan iti Diyos. Number 1, the coming of the glorious freedom of God's children, isulat ko yung mabalin tayong aramidan, in each and every one of us should participate. Enlarge the place of your tent. Nung kita no jintan, kita anto nita tent, mabalin nga kasta, picture lang mo, dayta. The tent nga makikita, the tent nga dayta makikita, mabalin nga abistradon dayta. Kunan niya ako Diyos, ipalawam dayta, palawawam dayta tent mo. Enlarge the place of your tent. Enlargement is an encouragement to think bigger. Iti panagdakkel, iti enlargement. Enlarge the place of your tent. Is isulat ko'y agtagtagahinap tayo ti dakkel. Paredayan ti ako, dream big. Amen? Nagyaman tayo, tunggal may sa oray ni manundong ko na bagbagan tayo deta. Because, di panunod iti tunggal may sa kada tayo. Hahan tayo mapapnag na kastoy na kang kanayon. Amen? We want more. Baka tayo man, I want more. I want more. Yes, we want more. Isumakunan niya po rin sa kita tatawag ni Israel for you to experience the glorious freedom from the Lord. Tanong glorious freedom, ada iti parupok iti Apo nga naidumdum mga blessing. Mabaling ang financially, mabaling ang yaman ita, basta blessing from the Lord, masapol tayo iti agsagana. Paredayaw ti Diyos. Enlargement is an encouragement to think big, dream big, and get a bigger perspective. Kuna ni Google. So, always na i-encourage tayo iti bagbagi tayo, na dito'y nga panunod tayo, dito'y panunod tayo, saan tayo nga mapnag, hang ka nga mapnag na kasta ka lang, but God will use you in a greater way. Usaran na ka ni Apo, itidakdakel nga pangusaran na kin ka. Iso nga dito'y araminan tayo, why we need to enlarge the tent? Apay nga kailangan tayo gusto dito'y. Di pagayatan ni Apo, mapan kumanag iti amin nga tattao, iti langit, may salakan kumang amin nga tattao. So why we need to enlarge? For you shall expand the right and to the left, kunana verse 3, and your descendants will inherit the nation. Apay nga aging large tayo, kaputa, adupay. Nagiti mabindisyonan ti tabiyag mo. Apay nga aging large ka, apay nga palawang, kaputa, next generation mo, bindisyonan iti Apo. Manipod kin ka. The fruitfulness, manipod kin ka, agayos. Sumasapol nga papigsaon, ipalawat tayo, ititen tayo, tapos na dati pakaikargaan na di bendisyon. Like di giving tayo that time. Palawakon, aduam, niya. Enlarge your giving. Increase your giving. Apa na increase mo di giving? Tapos maka-withdraw ka, itidakdakal. Because if you deposit, isibangko ni Apo Diyos, dakal ti interest na. Glory to God. Saan na sinsinang ang kalpit na ito? But from the Word of God, kunana, the more you give, anya, the more you give, yan, nag-i-increase, kapag nag-i-increase ang ating pagbibigay, nag-i-increase din. Ag-increase mo, DJ, umaagsugli ka na tayo. Saan nga aglastog iti sao ni Ako? Kunana, ito, and your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. Kaya't nangasawan na ito, ituloy mo nga enlarge, DJ, tent mo, isaganap iti amin, isaganap iti adakin ka.
generation to come. Kaya mo, numamati kayo dyan. Number 2, darasot ta, dahil papanan tayong sectional fellowship na damdaman. Kuna niya po Diyos, stretch the tent curtains wide. Kuna na enlarge, kuna na palawang. Anya ti aramid ang ito ng palawang, no bistradong deta nga tulda. Saan ko lang abistradan. Tapos ti kastak, mayan ti panakaipatungpal na, winong panakayaramid na, masapong nga bunadam. Masapong nga ma-stretch. It means bringing out the best in you when you are stretched. Numabunat ka gaya, rumward na dyan best in ka. Di ko na tayo na minsan, numa-stress ka gaya. Ano yung tawag na ni Jikwan? No, agrarush ka ngay kat, ano iter aramin yung busy ka ngay kat, ayaw, ma-stress ka kat. Apay na dyan kas lang, hamo nga inaramid kat na aramin mo. Dyan mapapressure ka ngay kat, ayaw. Dyan nakakat kat, hamo hindi nga kaya malagto, apay nga nilagto. So stretch ko na mabunat di tulda. Tapos ito no agtudo saan nga bumigay. Masapang na may stretch dayta. It means bringing out the best in you. Walang takaabay mo, dati best in ka nga makikita. Okay, so, inuwan mo dayta best mo. Yung talent na diniposit ni Lord sa buhay mo, gamitin mo. Huwag mong gamitin sa ibang bagay. Use that for the glory of God. Anyaman ti ada ka na tayo, good natin tayo. Nagiti mga mothers na nalaing nga budget. Nalaing tayo nga bunat ti kwarta. Pero dahil ti ako, that's the wisdom na intot iti ako. Nung iti ba, mahanda mo ti budget ay awan Yeah. So, stretch. We need to learn, na espiritual na biyag tayo, how nagbalin tayo nga flexible. Masapong nga adalan tayo siya panagbiyan tayo. Masapong nga flexible tayo. Nalain tayo nga adjust. Marigayog ni Diyos. Bendable. Na nalaka tayo nga ma-reshape. Nalaka tayo nga ma-iturong. Marigayog ti ako. Stretch. Matthew chapter 12, verse 13, there is dramatic change that will come when you stretch your faith in God. Kunana, dito may sama sentence na kinupyak at may sama author. At dahil the dramatic change that will come when you stretch your faith in God. Makita mo ti milagro, ito na siya pamatin kung talagang by faith. Aramidot na ito by faith. Like ijay maya, share ko man dito, ijay venue tayo, nag-pledge sa 5,000 na, i-pledge ko dito, I believe, posible matani ako nga saan nga mangitod. Sa totoo lang, awan 5,000 ko, ijay nga time. But I have faith, Lord, posible, pang kita man, muham mo itong balan na jisaw. Nag-step up faith ko. And I praise the Lord just after 1 week. Insabot niya ako, manahilayaw ti Diyos. So if we have this, nag-step up tayo, stretch tayo, pamati tayo niya, kat makita ti milagro nga talaga, dahil saan na nakapadas, padasan niyo. At makita yun. Matthew chapter 12 verse 13. Kuna niya ako, Jesus, this is the word of Jesus. Then he said to the man, stretch out your hand. Kuna pati imam, ma-stretch. Bunatom na imam, kunana. So he stretched out, and it was completely restored, just as sound as the other, kunana. So una, hindi pa nag-stretch tayo gan, at dati milagro nga mangyari. May mangyayari kung bubunatan natin ang ating faith. Ano natin ulitan ka? Basta stretch. At dati mapasama. Ito no bunatan, ito no na faith mo, ag-step up kay faith mo. Ure no awan tatang ada na faith mo,
kasto. By faith, agkaroon ni 50 nga life group members. By faith, agkaroon ni 100 life group members. By faith, ag-step up ka. Iji pa nag-step up mo, rumward na iti na espiritual nga idea. Gaputan, nag-step up ka. Nung kunang mausto na ito'y makunahak dito'y kunkunang, walang mangyari. So, ang kailangan tayo as a church, kakabsat, do we need more? Kaya tayo baybayin kung 28th anniversary tayo. Kaya mo nga makita ni Jane, nagag-ado nga in-assure mo ko ni Lord na idumdumayan ni Ragsak. Na isang sangayan ti Joy na mariknan. Nga saan nga hang nga matumbasan iti anyaman nga gatad kwarta. Because of the joy nga gabukin ni Apo Dios, isu ti overflow ni tabiyag mo. Sukatan at ibandog mo, maray kayo ti Apo. So, iti pa nag-stretch tayo. To stretch the 10 curtains wide. Tapno iti kasta, ito umay. Dagiti anyaman nga bagyo, no ipanuton yung titulda. No umay iti anyaman nga bagyo, rin napigsalit ang atudo. No nabunat na jay katulda. Saan nga mapunod ti danon, kung saan mo nga marsuot. Kasya iti pamati tayo. Kuna ni Apo Dios kadagiti tataw ti Israel, stretch! Bunatan niyo! E din anya ti sumarunong. Nga aramidon da. Lengthen your cords. Paatid dugon, na jentali. Jentali na nagtapa atid dugon, it means go farther. The revolution ng team tayo. There is dramatic change that will happen. Ijibiyag iti tunggal may sa kada tayo. If we lengthen our cords. If we'll go forward. If we'll go farther. Nayunan tayo. Nayunan tayo na Jay strength tayo. Nayunan tayo na Jay gagat tayo. Matay tayo ti Apo. To lengthen is to make longer either in a material or an immaterial sense. Muna ni dictionary. To lengthen at breaks. To extend into lengthen beyond some original point. So, adami ni Jikwa, adami ni Jibanan, ito, deta, tali. Saan lang nga tali na ito, datayin, awanan, nag-angin ko, ginuyod na. No kita ka ni Reta, na tali, adati extra na. Tapos ito, no adati pa nakawarwar, no adati tendency nga mawarwar. Saan nga bigla nga mawarwar at marsuot. Pabaling nga aging inaya, deta, so adati tsansam nga mangisim papay. So kita rin masapong nga malentad, masapong nga atidug na jentali. Tapos iti kastakat sigurado, madaydayon ti Apo, uray pa itibiyag kung galmay sa. Colossians chapter 3, verse 12, kunana, be completely humble. Dito di behavior, character na masapol, na maadaka na tayo. Dito lengthen your cords. Di kunada mo, nung nalaka ka nung matistisod, ka tawag na, ababati, kurdo na. Nung narigat ng matisog, dahil kaure ang ibagam, at idugti, kurdun na. So, kung na dito yung verse 12, iti Colossians, be completely humble and gentle. Dito iti kahit na asawan dito, lengthen your cords, umatidug kuma, iti kinapakumbabang, madaydayo ti Apo, in gentle, be patient, di kinaanos na masapul nga maadda kada tayo, nagrigat na anusang itibiyag ti may isang tao sa totoo lang. Ay amino niya life group leaders. Nagrigat. Baka niya di kunay ti Apo, be patient. Kuna na. Agad na anos na ibang takaway mong aging hinanos taan. Be patient. Bearing with one another in love. Kuna na. Agtitindulong ititunggal may sa kada tayo agpipindarik na, tawag na rin. Makipagrik na kayo ititunggal may sa. Nung naragsak, makipagragsak ka. Hanga nung naragsak, pumapahapal ka, awanon. Sabsamalan, tinumumar, iwan mo, no, ada na negatibo nga pa nag-apapal. So, kuna na bearing with one another in love. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways. No
Hallelujah ka. Amo ko na nga ubya ka pa, mabindisyonan ka. Nagsaunod niya ako, Diyos. Ako na, kanayon ako nga maki-prayer meeting. Always what nga dati, adayat yung devotion ko. Apay nga isunak at mabindisyonan. Numaneti ko na narito niya, be patient, na masapong nga maadal tayo di kababalin nga panag-anos. Kan ko na last sentence, when we carry out the wicked schemes. So kasapulan ka kapsat, be completely humble. Dagito'y nga Christ-like attitude niya. Di kababalin ni Kristo. Iso daytoy iti magtulong kada tayo tapno saan tayo nga nalaka nga ma-short cordon. Marigayo ti Dios, lengthen your cords. Paatid dugom, deji cordon mo, deji tali. Paatid dugom ti patience mo, paatid dugom ti ayat mo, paatid dugom anyaman nga daking ka paatid dugom. Wala lang ti buhok lalaki Bako naman ni Pastor Jose na paatid dugom anyaman nga daking ka. Dahil mo baka nyanitan ti paatid dugom yung. Narika. Number 4, kaniso Timothy. Strengthen your stakes. No, ili, nung nagwayway iti animal, katadangan siya tawag na pasok. Padon. Kasi niyo, yan. Pamuno, padon ni Badrolan na ito. Ije mo nga itali na tali. Kat masapol nga DJ data. Masapol nga han nga nalukay. Alaga nga tuktukon ta po di kastakad DJ nanging kabilang nanging padsuka mga kunami. Han kumaga nalukay nga daga. Nulikot DJ natin girl. Tapno oray mo anyan di kastal na DJ bakam. Han nga basta-basta nga maikat. So, kung na strengthen your stakes, kung na Apo Diyos ka nagiging tao ni Israel, tayo tuloy iparupok na na dyan bendisyon. Kat no saan nga kaya dyan tent na dyan, no iparupok iti Apo ti parao na ti bendisyon na ka nagiging tao. Kat haan nga natin kurday ta, ada tendency na nga madadaon dyan tent. Ngam, no natin kurday ta, kaya-kaya na kasaroon. So, ijin espiritual na biyag tayo, it involves the development of our character. Amen. Mag-develop dyan, kababalin tayo. Are we ready for the glorious freedom na iparupok iti Apo, iti biyag tunggal tayo sa even in your family? Ay nakasagalan ni pamilya tayo? Iti umay na breakthrough iti family? Ay kaya tayo maumay, tinakaskas daw, mabanag diyo, nagti-familia tayo. Maray tayo ti Apo, strengthen your stakes. Wala na which enables us to deal with the things that come. If we are not strong on the inside, we will be moved from our path when trials come. So masapang nga mapatibkar na dyan, puso tayo, masapang nga mapatibkar na dyan, pamati tayo. Di saon ni Apo nga dengdenggan tayo tataka kundaway. Kuna tayo kumakas ka ni David. Kuna na Apo Diyos. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Kuna na. Di saon idulin ko dito'y puso. Tapno jak agbasong ka. Ipasok mo na di saon ni Apo dita puso. Tapno maprotektaran ka. Ipasok mo na sa uwi ti Apo ni tapusong tapno mai-preserve ka kung saan ka no madadaon. Stakes in Zion are strengthened in Zion's borders, enlarge the standard of holiness that the Lord expects of His chosen people. Mapabigsan na faith tayo, mapabigsan na foundation iti pamati tayo. So, nag-enroll kayo dyan EES, dyan level 2, at then dyan topic dyan na the family, dyan ka-partner na dyan the 16th fundamental truth, that is the doctrine. Kaya so mapapatsyon tayo. Kat masapol inside the family, ang mong kumati foundation iti faith mo. Amen. Ang mong kumati doktrina iti pinatin. So, ada dito nakapos.
Dagitada ang amin kat base iti sao iti Apo. So, no iti may nga family, kat na i-foundation di faith na, iti umiso nga pamati na kini Apo Diyos, saan nga nalalaka nga maparot daytang. But, they will remain ang talinangan daw, whatever trials nga dumdang iti panagbiag da. Bagam nakaway mo, congratulations. May saka. Praise the Lord. Ang paapikto. So, masabi ng kakabsat, it is an encouragement for us to strengthen our stakes. Na ipresentana the foundation, iti pamati tayo. The foundation of our faith, kat ni Jesus Christ, the cornerstone, the living stone. No isunat the foundation, no isunat na naka-founderan iti pamati tayo, we will never be shaken. And we will become unshakable. Iti imadang iti Apo, we can expand more for the glory of God. And if we will expand more for the glory of God, revelation, dramatic change will come in every family. Marigaya iti Apo. Dati pagayatan ni Apo, Diyos tayo. In my conclusion, Philippians chapter 4, verse 8. Kunana, finally, brothers, whatever is true, anyaman ti kinapudno, anuman ang katotohanan, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Glory to God. So I pray that this Pinyan family, ang amin tayo, umunati amin, let us strengthen our relationship as a family of God. Baka dapat hamong amo dito yung naka-church mate mo. Please, let us strengthen our relationship. Because if the Lord will pour out these miracles, no saan tayo nga ready, mabalit na nga ipan iti sabali. But I pray that this church, makipagmaymaysa kayo, makipag-join kayo kanyaman ka ni Pastor John, that we need to prepare ourselves. We need to prepare our families. We need to prepare. Let us establish a right relationship with God. And let us establish our relationship with others. Saan nga di kadwam iti, kadwam inggana tata, inggana ti agdanayong awan inggana. Samto po na, amen. But we need to develop our relationship as one family. Because the glory of God, a dramatic change in this church, kakabsat, inrugin iti amo nga mauspusan iti tunggal na isa kadatayo in our community. We need each and every one to participate in this mission, to reach out people around us. I-reach out tayo na kitang tao, kaday taglawlaw tayo. Enlarge the place. Isumadalan ito'y nasimbahan din sa gana iti Apo na pagtulungan na kitang tao nga mamati. So, manada mo ipagbaga ka na kayo, i-J Church yun. Ang natitama nga ibaga tayo, J Church tayo. J Church ni Lord. That church is not only for born-again people, but this church, para kadag iti managbasol, na umahin kini Apo. And it is our prayer that this church will become a place where people encounter the Lord. Isibiyag na. That is our mission. That is the name of this church. Pinyan, a place where people encounter the Lord. In a place where people will encounter the dramatic change. O may change, itibiyag na iti kabataan. O may change, itibiyag na iti amin na tao na mayag na sumrot, iti dahil ito pagdadayawan. And if the change will come, praise the Lord, the blessing of the Lord, itibindisyon iti Apo, iparupok na iti tunggal may sa kadatayo. I would like everyone to please stand up. Kagkura tayo iti Apo, Lord, prepare me. Lord, prepare me. Isaganan na ka, Apo.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hamakon ko na nga trabaho na, but this is our work as one family. Let us enlarge. Dati pasal tititugal may sa kalatay. Enlarge the place of your tent. Ilukan tayo, tipuso tayo para ka nagitidaduma. Ilukan mo man tayo tapuso para ka nagitidaduma at tao. Ibingayang man ti oras dagiti tao. Ibadjitan tayo tatundaway mo. Itod mo ka dagiti tao. Share the gospel. Share the gospel. Stretch the 10 curtains wide. Lengthen your cords. Strengthen your strings. Kasi tuloy tayo mag-serve kini Apo. Anusan tayo kumati itong galbay sa kalatan. Ragsakan tayo tayo titinulong. Ragsakan tayo tayo pinamiksa. Let us build up a strong relationship with God. Because I believe from now on, ito na sumarunong ang tawad. Change. Revolution. More people, ito iti Apo. Ito itong galbay sa kayuan. Let us open our hearts to other people. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We decided to follow the Lord. Inayong tayo na ito, isipiyag tayo. We decided to work for the Lord. Hand in hand, ang amin tayo, young people, adults. Trabaho tayo, ang amin tayo. Whatever maadakin ka, stretch. Manatang ti adakin ka, ibigay mo at ipanag-prosper iti trabaho ti Apo. I have decided